अथ षष्ठोऽध्यायः। हरिः ओम्। महावयगुं सोमव्रते तव मनस्तनूकुव्रीव्रतः प्रजावन्तः सचेमहि एकते रुद्रभागः सहस्रशाम्बिकया तञ्जुषसाहैकते रुद्रभाग आकुस्ते पशु अवरुद्रमदीमहे देवं त्र्यम्बकं जतानो वस्य संस्कृतेतानः श्रेयसंस्कृतेतानो व्यवसाययात् भेखजमसि भेखजङ्गभेष्वाय पुरुखाय भेखजं सुखमेकाय म्यक्षये त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनाद्दितो मुच्यमामुतः एतते रुद्रा वसन्तेन परो मुजा बतोतिः आवतत्य धन्वा पिनाका वसः कृतिबासा अहि घुसन्नः शिवोतिः त्रायुकं जमदग्ने कश्यपस्य त्रायुकं जदेवैको त्रायुकं तन्नो अस्तु त्रायुकं शिवो नामाशिषोदिते पिता नमस्ते अस्तु मामाहि गुंसेः निवर्तयाम्यायुगेनाद्याय प्रजननाय रायस्पोकाय सुप्रजास्त्वाय सुकृज्याय तत्सद्रुद्रे षष्ठमोऽध्यायः। ईश्वरो वरदो नित्यं वृषगामी त्रिशूलधृक् त्रिनेत्रो दक्षमथनो रुद्रशान्तिर्ददातु माम्। ॐ शुभं रुद्र सुप्रसन्न सुप्रीतो वरदो भव। नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव शम्भो।